Is-seduta parlamentari tal-4 filgħaxija komplet turi l-firda u l-qasma li hemm fil-Partit Nazzjonalista. Is-seduta parlamentari li kienet qed issir fl-istess ħin li tħabbar lill-Kunsill ta' Superviżjoni tal-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji issospendiet b'mod immedjat lil Qali Sadir Ħaxem Minejad mill-pożizzjoni ta' Direttur tal-Bank Pilatus u minn kull irwol eżekuttiv li kellu fil-bank. Dwar il-Bank Pilatus kien qed jitkellem ħafna l-ex kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil li llum huwa l-kelliem tal-Governanza tajba għall-Partit Nazzjonalista. Iżda il-Partit Nazzjonalista derlu li fis-seduta parlamentari tal-4 jalloka biss 3 minuti għal Simon Busuttil. Bil-kap Nazzjonalista Adrian Delija ħaseb li wara l-istqarrija ministerjali tal-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna titkellem id-deputat Kristi De Bono. Madankollu De Bono deret mhux preparata. Jiena, Madam Speaker, kont qed nistenna li llum tal-anqas ikun hemm dik in-knee-jerk reaction. Intant id-deputat nazzjonalista Edwin Vassallo għamel diskors dwar il-blogger Daphne Caruana Galizia. F'dawn il-jiem Edwin Vassallo qabbel lil Daphne Caruana Galizia mad-doluri. L-istess poplu Malti li jmur jixel ix-xama qudiem id-doluri, imur jitfi ix-xama tad-doluri veru li mietet f'dan il-pajjiż għas-sewwa.